Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makajina na sudevat. Saka tu sua kajam-jaman aurja supui na kaino atsamas. Imazai toa hiporaya suratan. Imazai toa tapuruka tu ita kayan. Imazai toa ita karan patu jiro karan. 希伯来书11章1节到3节。Saka anma asaruan, aichua saruan toa cemas noya, kemala masaruan nijen toa zoa manata kapuzanga-zangaren, sate pakapa uli toa zoa inyanan kata patsuni. Sinika mazenger ta cemas noa marka si cuayan na cau-cau na kemasi toa saruan nyamaju ta cemas. Mabana ta saruan na ta sini kelang tu sini kayan noa cemasa mati nan mana manga au saka aichua mapatsucun nemanga inika kinasitoa mapatsucun na venat lakwa ibu-ibu anan masa maban zoa saruan aichu kai noa cemas. Satu cua kajam-jaman asini pupatarwan 相信上帝 Masaru toa takamai taribaba。在初代教会的时期，基督徒面对的处境是只要坚持基督信仰就会遭受破坏。希伯来书的作者深知这种处境，因此透过书信鼓励那些遭受侮辱、虐待、财产被夺走，甚至有丧失生命之欲的信徒，要坚持相信上帝来得到生命。他劝勉受苦的信徒，不要成为退却而沉沦的人，要成为有信心而且得救的人。希伯来书作者在论述信心时，当然是指向对上帝要有信心。他定义信心是对所盼望的事有把握，以及非常确定所盼望的事能够实现。不止如此，信心也是对不能看见的事能肯定，即肯定所确信的一定会应验，不是幻想。一个有限的人要告白自己对无限的上帝的信心，实在是一种生命的告白。这样的生命告白往往是经有真实的认知和体验后才能宣告出来。作者以上帝借着话语创造宇宙万物为基础点，来述说信心的功课。上帝创造宇宙万物，包括创造人类及适合人类生活的环境。对当时的犹太读者来说，这是他们所相信的，因为创世纪的经文清楚记载，上帝用他的话来创造宇宙万物。上帝话语的能力是创造的基础，这是全然的信仰告白。因为全能的上帝创造宇宙万物时，没有任何人看到他创造的过程，人类是被创造后才能看到整个浩瀚宇宙的存在。上帝与人之间最初关系就是创造和受造的关系。人类通过体会经历才能明白，才能告白一切是出于上帝的创造。当人肯定自己的存在是因为上帝的创造，就是相信创造，就是相信上帝的开端。现代社会标榜理性、务实、科学，许多事物都要求必须经得起检验。在这种氛围下，基督的信仰者常被标签化为非理性者，其信仰体验也常受到怀疑和迟疑。用怀疑的心去迟疑身历其境的相信者，这种情况在复活的耶稣显现给门徒看时，其实已上演过。约翰福音20章记载，耶稣向门徒显现时，多马因为不在场，迟疑其他
门徒看到耶稣的说法。多马说，除非他亲眼看见耶稣手上的钉痕，并用指头摸那钉痕，用手摸他的肋旁，否则他绝不信。多马必须有亲手触及亲眼看见的凭据，才愿意相信。经过1个礼拜以后，当多马也和门徒聚集时，耶稣再次显现，要多马伸出指头摸他的手，并伸出手来摸他的钉痕和肋旁。耶稣说，不要疑惑，只要信。多马随即说，我的主，我的上帝。这就是他的信仰告白。有些人一定要感官的看见、触摸才愿意相信，但那些没有看见而信的是多么有福啊！那是对不能看见的事能肯定的信仰实践。Sina tu so kajaman-jaman asini pasmarau tani tinto masaro tuaca kama semasi cari babau. Satu cu asina apura kai mazai tua sang sana karan. Saka anema asaruan. Aichu asaruan tua semas nuaya. Kemala masaruan itin tua zua manata kapuzang zangaran. Sate pakapa uri de tua zua inyanan kate patsunin ayah. Aichu kai no semas. Saka aichu kajaman-jaman pasamara-mara uta nutin tu mamana ta saruan. Saka nung nama sarutin tu ta semas asan sengananga nekan uta karukutin tayau. Cara lawin no semas saka maya. Saka cuce nama polat latinana kemelang. Para mekenu izua markata sasarat. Para mekenu izua markata sinja. Lemakwa to ichua saruan tayau. Aichua ta saruan no ya. Papula tetin to ta kinunuman. Sianga aichua ta kinki. Ini katina izua ta kirkan to aichua ta kinki. Aichua ta kisekaul. Aichua ta kipusen sengan to ta sema tayau. Nama sijua to ta saruan sama kaitina baika. Derwa sakarakuda tayau. Ini kami na aichua ta ngala ta sibebek. Baik tina kipusen sengan ayatwa na kemasaran itin tua ta sauran iti tua semas saka latina na kemelang saka anuma saruan aichua saruan tua semas noya kemala masaruan itin tua zua manata kapuzang zangaran sate pakapa ori tua zua inyana kata patsunin ayaya pasamara tanutin latina na kemelang amapola tua mana sini para dua itu soka zaman-zaman tanutina sini pajajakat. Satu cu sini pakini menemukan 信仰真的是任性的告白，贵在人和上帝的第一手接触。信那都soka zaman-zaman arujaki galuina kinemnem， 信仰真的是任性的告白，贵在人和上帝的第一手接触。哎呀。Latina na gamalo kinumnen tu saka zaman-zaman to mana sini pakinum no tanutem saka latina na kemelang agigalo kinumnen to takina sarwani cha to semas saka ka inuri 主啊，我相信你。当我信心不足、有所犹豫时，请你坚固我的信心。奉主耶稣的名祷告，阿门。Mali-mali tu soa kajaman-jaman。那makai cina misa selang sumupu kilaroi toa kainwa cemas saka latinana masaro toa ta cemas latinana masaro toa ta cemas seturi izwa uri makai ta sika gogovan toa ta puzangaran toa paroro tanga nasi aya toa na masaro tin toa balolo tati Yesu Kristo aya kana pasamarao apo pupitsure tanutin saka mali-mali no izahi ni kana malungwa ako sinupuan dan menapajaga tanga saka mali-mali lakina na suliva tu socha kini adawan taja ping an